Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibyiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Ribu yafunze abapadiri n'abanyeshuri bashinjwa kwica umunyeshuri mugenzi wabo. Ahandi havugwa urupfu rw'umunyeshuri ni mu Ruhango, aho umunyeshuri yimwe uruhushya apfa bitunguranye. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri wa mbere yeguye nyuma y'icyumweru kimwe arahiye. Wazalendo na FARDC barwanye hapfamo 9. Naho President Joao Lourenço wa Angola yavuze ko bagiye kongera ingabo za SADC muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibujumbura mu Burundi ibikomoka kuri peteroli byateje ibibazo ku bigo by'amashuri. Imyigaragambyo y'abaturage yageze no ku rugo rwa Netanyahu aho ni mu gihugu cya Isiraheli. Naho umuryango w'abibumbye ugiye gukora iperereza kuri Papa Francis ku birego byo kumviriza telefone. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha piga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na pièces zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera ya boîte na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Bayikaze muri aya makuru arambuye, duhereye kuri igaragaza ko hatangajwe amatariki y'amatora y'abasenateri. Leta y'u Rwanda yatangajwe ko amatora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ateganyijwe ku itariki ya 16 z'ukwa 9 k'uyu mwaka. Ni icyemezo gikubiye mu iteka rya Perezida wa Repubulika ryo ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa gatandatu. Iri teka rigaragaza ko ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida mu matora y'abasenateri bizatangira ku wa mbere tariki ya 26 z'ukwa 8 bigasozwa ku wa gatandatu tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 kwa 2024. Amatora y'abasenateri 12 batorwa hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu azaba ku itariki 16 z'ukwa 9, mu gihe ku itariki ya 17 z'uko kwezi hazatorwa umusenateri umwe wo mu mashuri ya leta n'umusenateri umwe wo mu mashuri makuru yigenga. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'imitwe ibiri, uw'abadepite n'uw'abasenateri. Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 bamara imyaka 5, yongerwa rimwe gusa, kandi nibura 30% bagomba kuba ari abagore. Muri bo 12 batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu, 8 bagashyirwaho na Perezida wa Repubulika, 4 bagashyirwaho n'ihuriro ry'igihugu nyungurabitekerezo ry'imitwe ya politiki. Ni mu gihe umwe atorwa mu barimu cyangwa abashakashatsi bo muri kaminuza no mashuri makuru ya leta, mu gihe undi atorwa n'abarimu cyangwa abashakashatsi bo mu mashuri makuru yigenga. Abakuru b'igihugu barangije neza manda yabo cyangwa basezeye ku bushake bwabo, iyo babisabye bajya muri Sena nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, kandi bo nta manda bagira. Abasenateri bagiye gusoza manda yabo batorewe mu 2019. Manda ebyiri za Sena y'u Rwanda zabanje zamaraga imyaka 8 kuri buri imwe, ariko itongezwa. Gusa kuri itegeko riteganya ko imara imyaka 5 ishobora kongezwa inshuro imwe. Sena y'u Rwanda ifite inshingano zo kugenzura ibikorwa bya guverinoma no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo. Indi nshingano yihariye abasenateri muzo bafite irimo yo kugenzura no gutora amategeko. Sena kandi ifite inshingano yo guha ibitekerezo umutwe w'abadepite ku mushinga w'ingengo y'imari ya leta mbere y'uko ritorwa burundu. Nababwiye ko Ribu yafunze abapadiri n'abanyeshuri bashinjwa kwica umunyeshuri. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda rwataye muri yombi abapadiri 2 n'abaseminari. Abanyeshuri biga mu iseminari bashinjwe urupfu rwa mugenzi wabo.
Abatawe muri yombi ni Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre ushinzwe umutungo na Padiri Mbonigaba Jean Bosco n'abaseminari babiri bashinjwa kugira uruhare mu rupfu rwa mugenzi wabo. Abo bose bafunzwe ku itariki ya 16 z'uku kwezi bashinjwa kugira uruhare mu rupfu rw'umuseminari witwa Shema Christian. Bikekwa ko uyu museminari yapfuye azize gukubitwa na bagenzi be biganaga muri Petit Seminaire Saint Kizito y'Izaza. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko bakurikiranywe ibyaha bibiri ari byo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake byateye urupfu no kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Abanyeshuri babiri bafunzwe ni Tuyizere Egide na Murenzi Armeri biga mu mwaka wa 5. Bakurikiranywe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake byateye urupfu mugenzi wabo bamuziza ko atarangije imirimo y'isuku yari yahawe. Ni mu gihe Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre na Padiri Mbonigaba Jean Bosco bo bakurikiranywe icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Ngo bamenyeshejwe ko hari umwana wakubiswe na bagenzi be ku buryo bubabaje akaba ameze nabi ndetse ari kuribwa mu nda. Basabwaga ko batanga imodoka bakamujyana kwa muganga ariko bo ntibabyumve bakavuga ko arimo kwirwaza. Iri shuri rya Petit Seminaire Zaza riherereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Zaza mu kagari ka Nyagatugunda mu mudugudu wa Jyambere. Abo bafashwe bafungiye kuri station ya RIB ya Zaza ndetse n'umurambo ukaba woroherejwe muri laboratoire kugira ngo ukorerwe isuzuma mu gihe dosiye yabo yatangiye gukorwa kugira ngo izashyikirizwe ubushinjacyaha. Gukubita no gukomeretsa ku bushake ni cya giteganywa n'ingingo y'Ijana y'itegeko ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye urupfu bihanishwa igifungo kuva ku myaka 15 ariko kitarenze imyaka 20 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga cyo ni cyaha giteganywa n'ingingo ya 244 y'itegeko ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko itarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 300 ariko atarenze 500. RIB yibukije abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake bikaviramo umuntu gupfa n'icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Yibukije abantu kandi kwirinda kwihanira kuko ari inzego zibishinzwe kandi kubikora wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Ahandi havugwa urupfu rw'umunyeshuri ni mu Ruhango aho umunyeshuri yimwe uruhushya apfa bitunguranye. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu ishuri rya GTC TCC humvikanye urupfu rutunguranye rw'umunyeshuri w'umukobwa wapfuye nyuma yo kwimwa uruhushya n'ubuyobozi bw'ishuri. Ibereho Hosiyana w'imyaka 18 niwe yitabye Imana mu mpera z'icyumweru gishize nyuma yo gufatwa n'uburwayi akaza kwimwa uruhushya rwo kujya kwivuza nkuko byemezwa n'abanyeshuri bagenzi be. Babwiye BTN TV ko mugenzi wabo yari afite uburwayi bwo kuva ajya gusaba uruhushya mu buyobozi bw'ishuri ariko bararumwima. Nyuma yo kwimwa uruhushya uyu munyeshuri yakomeje kwihangana gusa indwara iza kumuzahaza ni naho ubuyobozi bwaje kumuha uruhushya gusa indwara yari yamaze gufata indi ntera. Uyu munyeshuri yajyanwe kwa muganga ahetswe na bagenzi be nkuko byemezwa nuko aza gupfa. Agezeyo abaganga aribwo bagitangira kumwitaho. Abanyeshuri biga muri iki kigo cya GTC baganiriye n'itangazamakuru bemeza ko ubuyobozi bw'ishuri butabitaho kuko ngo nk'iyo hari urwaye ntibajya bamuha uruhushya rwo kujya kwivuza. Kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'iri shuri n'ubw'akarere iri shuri ribarizwamo bwari bwatangaza ndetse n'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB ntiruragira icyo bivuga ku rupfu rw'uyu munyeshuri. Mu karere ka Karongi ho umugore akurikiranyweho kwicisha umugabo we. Umugore wo mu karere ka Karongi n'abandi bagabo babiri batawe muri yombi bakekwaho kwica umugabo w'uyu mugore. Byabereye mu mudugudu wa Nyabisindu mu kagari ka Shyembe ku murenge wa Murambi y'akarere ka Karongi tariki ya 17 z'uku kwezi. Isa 12 n'igice ngo nibwo umurambo w'uyu mugabo wabonetse munsi y'urutoki nyuma y'umunsi umwe umugore wa nyakwigendera atanze amakuru ko yabuze umugabo we. Uyu mugore bivugwa ko yabanje kwigira nyoni nyinshi akavuga ko umugabo yari yabuze none akaba abonetse yapfuye ariko abaturage n'ubuyobozi bakurikiranye basanga uyu mugabo yiciwe munsi yiwe ajugunywa munsi y'urutoki. Umwe mu bayobozi b'inzego zibanze mu karere ka Karongi yabwiye ikinyamakuru igihe ko bakimenyeye amakuru bageze aho byabereye bari kumwe n'uhagarariye polisi uhagarariye ingabo n'uhagarariye urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda. Babajije umugore wa nyakwigendera impamvu avuga ko umugabo we yiciwe ahandi akajugunywa munsi y'urutoki kandi bigaragara ko ku nkuta y'inzu zabo hari amaraso. Avuga ko umugabo we yatahanye n'abandi bagabo. Abo bagabo bafungirana uyu mugore mu nzu kugira ngo babone uko bica umugabo we. Abayobozi bamubajije impamvu atanditse ubutumwa bugufata bariza umugabo we. Uyu mugore witwa Niyo Nkuru yabuze icyo asubiza yemera ko ari we wamwishe afatanyije n'undi mugabo nyuma bashaka umuntu wo guterura umurambo bajya kuwujugunya. Abatawe muri yombi bafungiye kuri station ya RIB ya Gashari mu gihe iperereza rikomeje. Uyu mugore n'umugabo we wari ufite imyaka 42 bafitanye abana babiri. Bikekwa ko uyu mugore yacaga inyuma umugabo bikaba ari nabyo byabaye intandaro yo kumwicisha. Na muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ministri yeguye nyuma y'icyumweru kimwe gusa mu nshingano. Stephanie Mbombo Muamba wari umaze icyumweru kimwe atangiye imirimo nka ministri ushinzwe ubukungu bushingiye ku kubungabunga ibidukikije yeguye kuri uwo mwanya ku mpamvu ze bwite nk'uko byemejwe n'ibiro bya ministri w'intebe wa Kongo. Mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa X, Mbombo yavuze ko yafashe uwo mwanzuro uremereye ku mpamvu ze bwite, yongeraho ko akomeje gushyigikira perezida uriho kandi ati nifurije intsinzi nyayo guverinoma ya Judith Suminwa.
Mbombo wagiye aba intumwa ya Perezida Tshisekedi ahatandukanye, yari umujyanama mukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu ku bijyanye n'ibidukikije mbere yuko ashyirwa muri guverinoma. Ntibisanzwe muri Kongo ko umutegetsi yegura nyuma y'iminsi mike gutya ahawe inshingano. Ni mu gihe kandi Stephanie Mbombo yari yaragaragaje ko yishimiye kuza muri iyi guverinoma. Uku kwegura kwe kwatumye benshi muri Kongo bavuga banakekeranya ku mpamvu zaba zabiteye. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize ubwo yitabiraga inama ya mbere ya guverinoma, Stephanie Mbombo yavuze ko mu bimureba afite ubushake kandi azanye ingufu n'impinduka mu kuzana umusanzu munini w'umutungo kamere mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Uyu mugore wize amategeko n'ububanyi n'amahanga yagiye ahagararira Kongo mu nama mpuzamahanga zitandukanye ku bigendanye n'ibidukikije n'izirebana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Mbombo asanzwe ari umukuru w'ishyaka Cercle des Réformateurs Intégrés du Congo, ishyaka rishyigikiye UDPS ya Tshisekedi. Mbere akaba yarahoze mu ishyaka Mouvement de la Libération du Congo rya Jean Pierre Bemba, aza kurivamo avuga ko ridashyira imbere uburenganzira bw'abagore nk'uko yabyifuzaga. Umwirondoro we ugaragaza ko yakoze i Burayi, mu Bubiligi, muri Australia, muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo, mu rukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa, mu ishami ry'umuryango w'abimbye muri Maroc, ndetse yanabayeho umunyamakuru muri Kongo. Stephanie yari umwe mu bagore 17 mu bantu 54 bagize guverinoma nshya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu iburamo umuntu umwe nyuma yo kwegura kwe. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangajwe ko Minisitiri w'Intebe yamenyesheje Perezida w'igihugu kwegura kwa Stephanie, maze nawe amukuraho izo nshingano zo ku rwego rwo hejuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo yarasanye n'ingabo za FARDC hapfamo 9. Insoresore zo mu mutwe witwaje intwaro wa Wazalendo zakozanyijeho n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hapfa aba Wazalendo bagera kuri 6. Ni imirwano yabereye mu gace ka Mabalako muri teritwari ya Beni ho muri Kivu ya ruguru. Abo muri Wazalendo barashe ku basirikare ba FARDC bituma nabo babasubiza, hapfa aba Wazalendo 6. Nyuma abandi bagera kuri 3 nabo ngo baje gupfa. Ni mu gihe kandi mu ijoro ryo kwa 15 z'uko kwezi urubyiruko rwo muri Wazalendo rwari rwishe abasirikare 2 ba FARDC muri teritwari ya Rubero. Wazalendo ni itsinda ry'abitwaje intwaro bagizwe n'abahoze mu nyeshyamba n'imitwe y'iterabwoba irimo za Nyatura, Paleko ndetse n'abandi. Perezida Tshisekedi yigeze kubazwa ku rugomo n'ibyaha bikorwa na Wazalendo, icyo gihe asubiza ko abashinja Wazalendo ibi byaha ari abatazi ukuri k'ubuzima barwanyi bayigize ndetse n'imiryango yabo banyuzemo. Ibyo yavuze ariko byaje guhinduka kuko bari bo basigaye bakozanyaho n'ingabo za leta cyangwa se bakiba abaturage ibyabo ndetse bakanabica. General Major Peter Chirimwami uyobora Kivu ya ruguru aherutse gusaba izo nsoresore kudakomeza kwica no guhotera ikiremwa muntu, ariko bisa nkaho yatokoraga ifuku. Bigeze naho Wazalendo itagitinya no kurasa ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO. Muri Kongo M23 yamaganye igikorwa cya leta cyo gufunga umuhanda Goma Kibumba Rucuru. M23 yamaganye icyemezo giherutse gufatwa n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru cyo gufunga umuhanda Goma Kibumba Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike, yanditse ku rukuta rwa X ko M23 yamagana yivuye inyuma ifungwa ry'umuhanda wa Goma Kibumba ukomeza ujya muri teritwari ya Rucuru. Ati twamaganye cyane ifungwa ry'uyu muhanda, ibyakozwe n'ubutegetsi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru na amakosa. Iki cyemezo kigaragaza icyifuzo nkana cyo gushyira umujyi wa Goma mu kaga, aho bigira ingaruka mbi ku baturage bahaturiye. Ubutumwa bukomeza buvuga ko iki cyemezo cyo gufunga umuhanda wa Goma Kibumba na Rucuru cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kigaragaza neza ko ubu butegetsi budashobora kugarura umutekano muri aka gace, ahubwo ko bakomeza kuhateza ibibazo. Baranamagana kandi kandamizwa rikomeje gukorerwa abaturage kandi rikozwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro ryabo bafatanyije kurwanya M23. Ubutumwa bwa M23 buvuga ko isaba ko uyu muhanda wongera gufungurwa kugira ngo abaturage bakomeze imirimo yabo ya buri munsi bakuramo imibereho. Na Perezida wa Angola João Lourenço yatangaje ko bagiye kongera ingabo za SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Angola João Lourenço ubwo yasuraga icyicaro cy'akorera umuryango wa SADC muri Gaborone muri Botswana, yemeje ko ingabo z'uyu muryango zigiye kongerwamo izindi kabuhariwe mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23 maze igihe uri mu mirwano n'ingabo za Kongo ndetse n'ibindi bisirikare byinshi byihurije hamwe. Perezida wa Angola yatangiye kuyobora SADC mu mwaka wa 2023, gusa anafite inshingano z'ubuhuza yahawe n'umuryango umwe bwa Afurika mu gushakira umuti ikibazo cyamaze guteza umwuka mubi mu mibano y'ibihugu byo muri aka karere. Abasirikare ba SADC baje muri Kongo kuva ku itariki ya 15 z'ukwa 12 k'umwaka ushize, bavuga ko baje guhangana n'inyeshyamba za M23, ariko kugizana n'ubu bisa nkaho byabayobeye. Ubutumwa bwa SAMIDRC bwemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu binyamuryango hari tariki ya 8 z'ukwezi kwa 5 kwa 2023 mu nama yabereye Windhoek muri Namibia, aho umwanzuro wari uje nk'igisubizo kirambye cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho i Bujumbura ibikomoka kuri peteroli byateje ibibazo ku bigo by'amashuri. Ibigo by'amashuri bikorera mu mujyi wa Bujumbura byasabye ababyeyi bajyaga bakoresha imodoka z'ibigo bageza abana babo ku mashuri kwirwariza kuko kubona lisansi byabaye ingumi. Ibi rero byatumye ababyeyi batandukanye batangira kwitotomba kuko ngo usanga bibagora kujyana abana babo ku mashuri. Uretse abanyeshuri bagorwa no kugera ku mashuri, abarimu nabo ngo batinda kugera ku mashuri, abandi ugasanga bataye akazi.
Hashize imyaka irenga 2 Uburundi bwugarijwe n'ubukene bw'ibikomoka kuri petroli byatumye imirimo y'ubucuruzi imwe ihagarara, ibiciro ku bicuruzwa birazamuka, abatwaraga imodoka bamwe barazireka bayoboka amapikipiki. Hari n'abahisemo kuva mu miji bakayoboka ibyaro gushakirayo ubuzima. Bamwe mu bashoferi b'abarundi bari barayobotse inzira ya Kongo muri Uvira kugura lisansi, ariko nabo baje gukomwa mu nkokora no kuba imvura yarangije imihanda banyuragamo. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo, guverinoma y'u Burundi yavuze ko igiye gushyira imbaraga mu kuzamura igihingwa cya kawa n'amavoka bikajya bigurishwa mu mahanga, maze amadevize avuyemo agakoreshwa mu kugura ibikomoka kuri petroli. Mu gihugu cya Uganda ho hari umugore n'abana be bishe se, baramutwika hanyuma banamuta mu bwiherero. Urwego rushinzwe umutekano muri Uganda rwatangaje ko rwataye muri yombi umugore n'abana be 2 bakurikiranyweho kwica umugabo we akaba na se w'abana. Ni nyuma yuko hari yaciyeho iminsi umugabo yarabirukanye mu rugo rwabo. Polisi yavuze ko umugabo wishwe azwi nka Byamukama Vincent akaba ari mu kigero cy'imyaka 53 hamwe n'umuryango we bikekwa ko wamwishe, bakaba bari batuye mu mudugudu wa Mushuga mu gace ka Nyakisenyi mu gihugu cya Uganda. Biravugwa ko urupfu rwe rwakomotse ku makimbirane yo mu rugo yari amaze igihe, kuko yari yarirukanye umugore n'abana be. Umugore we ndetse n'abana baje gucura umugambi wo kumwica ndetse banawushyira mu bikorwa ubwo bamusangaga aryamye. Iperereza ryerekanye ko tariki ya 4 z'uku kwezi nyakwigendera yatashye yasinze, maze yirukana umugore we witwa Mutesingezi w'imyaka 44, yirukana kandi n'umwana we ndetse n'umwuzukuru. Raporo ya polisi ivuga ko bamwishe bari batakigera mu rugo mu gihe ahari, ngo bacungaga yagiye mu kabari bakinjira bagateka ibyo kurya, ubundi ngo bakongera bakanyonyomba bakiruka, hanyuma bakazongera kugaruka. Tariki ya 8 z'uku kwezi rero ngo baje bikandagira nk'ibisanzwe, maze batungurwa no kubona umugabo ari mu rugo. Icyo gihe yahise abirukana ashaka no kubatema akoresheje umuhoro. Kubera uburakari bwinshi umugore n'abana bari bafite baramuhunze, ariko nyuma bahengera bugorobye, amaze gusinzira baraza binjira mu nzu bafata umuhoro bawumukatisha ijosi ahita apfa. Inyandiko ya polisi ikomeza ivuga ko umugore n'abana be bamaze kwica umugabo bahise bamuzingira mu buriri ndetse baranamutwika mbere yuko bamujugunya mu bwiherero bagahita banabusenya. Byamenyekanye ubwo abavandimwe b'umugabo wishwe bamuburiraga irengero bakotsa igitutu umugore n'abana ngo bababwire aho yagiye. Bidatinze babwiwe ko yaguye mu cyobo cy'umusarani agahita apfa. Abavandimwe ba Byamukama bahise bataburura ubwo bwiherero, batungurwa no kubona agahanga ke n'ibindi bice by'umubiri byari byasigaye. Ikindi kandi banabonye inkoni n'ibice by'umufariso wahiye. Umugore we n'abana 2, umwe w'imyaka 21 n'undi w'imyaka 19, bategereje kugizwa imbere y'ubutabera. Polisi isaba abantu kwitwararika bakirinda amakimbirane n'ihohoterwa, ndetse bakajya bihutira gutabaza inzego zifite mu nshingano kurengera abana n'umuryango mbere yuko bamburana ubuzima. Mu gihugu cya Kenya ho imyigaragambyo yatumye leta yisubiraho ku misoro yagombaga kuzamurwa. Leta ya Kenya yahagaritse gahunda yo kuzamura imisoro n'amahoro ku bicuruzwa bimwe na bimwe nkenerwa bya buri munsi. Mu byari kuzamurirwa umusoro harimo amavuta n'isukari. Ikindi cyari kiraje ishinga abaturage n'uburyo umusoro w'ivunjisha wari kuzamurwa ku kigero cya 16%. Ni mu gihe tagisi zikoreshwa mu kazi imisoro yari kwiyongera kuri 2.5%, ariko aya nayo leta yayavanye muri gahunda y'itegeko riteganya amafaranga icyo gihugu kizakoresha mu 2024-2025. Leta ihagaritse iyi misoro nyuma y'abene gihugu bakoreye imyigaragambyo bamagana izamurwa ry'imisoro. Perezida Ruto yasohoye itangazo avuga ko umunyagihugu atsinze kuko itegeko riragezwa mu nteko ishinga amategeko ya Kenya kuri uyu wa gatatu mu rwego rwo kwimakaza demokarasi. Impamvu muzi yo gushaka kuzamura imisoro n'amahoro ngo n'uburyo iki gihugu kirimo guhura n'ihungabana ry'ubukungu, hakaba hibazwa ahandi amafaranga yo kuzahura ubukungu azava mu gihe imisoro itazamuwe. Leta ya Kenya iteganya gukoresha ingengo y'imari igera kuri miliyari 29 z'amayero. Nubwa mbere Kenya iteganyije gukoresha amafaranga angana atya kuva yabaho. Leta ya Kenya kandi irimo amadeni arenga miliyari 71 z'amayero. Naho abasirikare ba Mali n'abacancuro b'Abarusiya bageze Ouagadougou muri Burkina Faso. Abasirikare ba Mali n'abacancuro b'Abarusiya ba Wagner bageze Ouagadougou ahakomeje kugaragara urujijo nyuma y'igitero cyagabwe kuri Mansilla ku wa 2, aho abasirikare barenga 100 ba Burkina Faso bishwe ndetse bamwe bajyanwa bugwate n'abajihadiste. Nyuma y'ubwo bwicanyi abategetsi b'inzibacyuho ba Burkina Faso kugeza ubu ntacyo baratangaza, aho bivugwa ko ari igice kimwe cy'abasirikare bitashimishije. Ku wa 3 ushize igisasu cyarashwe ku cicaro gikuru cya televiziyo y'igihugu. Inkomoko y'icyo gisasu nayo ikomeje kuba amayobera kugeza ubu. Perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yigaragaje akanya gato ku cyumweru ku munsi wa Tabsaki cyangwa Eid al-Adha, ariko nta kwisobanura, ashyira ubutumwa bubiri ku mbuga nkoranyambaga avuga ku byo gutanga amaraso ndetse nawe ari kuyatanga. Amakuru yagenzuwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa aturuka ahantu henshi mu nzego z'umutekano muri iki gihugu kibarizwa mu ihoro ry'ibihugu bya Sahel, avuga ko ngo abasirikare hagati ya 80 n'I120 ba Mali n'abacancuro b'Abarusiya ba Wagner ubu yahinduye izina ikitwa African Corps bagenzurwa n'ubutasi bw'Uburusiya bwo hanze y'igihugu, nabo bamaze kugera muri iki gihugu kandi ngo baracyahari. Inshingano zabo no gufasha Perezida w'inzibacyuho Kapiteni Ibrahim Traoré, ubutegetsi bwe busa nk'ubufite ibibazo muri iki gihe.
Ikibazo kibazwa na RFI kiregira kiti ese baba baje kumurinda kwigomeka ko abashaka kumihirika ku butegetsi cyangwa no kwirinda ko ibintu byafata indi ntera kugeza habonetse igisubizo cy'uburyo bwo gusoza inzibacyuho. Kuri iki cyiciro ibibazo byinshi bikomeje kwibazwa ariko ntihazwi neza ibizakurikiraho haba ku rwego rw'igihugu ariko no ku rwego rw'akarere k'ihuriro ry'ibihugu bya Sahel n'uruhare rw'abacanshuro b'Abarusi. Mu murwa mukuru wa Chad N'Djamena humvikanye urusaku rw'amasasu. Mu ijoro ryakeye N'Djamena inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'amasasu ya gisirikare, guturika kwinshi kwayo kumvikanye kugera ku birometero byinshi uvuye kuri depo yayo mu karere ka Guji hafi y'ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru wa Chad. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'umuvugizi wa guverinoma ya Chad Abdelrahman Koraman yavuze ko iyi depo yafashwe n'inkongi kubw'impanuka, ati birumvikana depo ya gisirikare kuba yafatwa n'inkongi bituma amasasu aturika. Muri iri joro abasirikare n'abashinzwe kuzimya umuriro batabaye, umuriro ugenda ugabanuka buhoro buhoro. Perezida Mahamat Deby yatangaje ku rubuga rwe rwa Facebook ko hari abapfuye n'abakomeretse. Perezida Mahamat yavuze ko azakorwa iperereza kugira ngo amenyekane icyateye inkongi y'umuriro ndetse n'abagomba kubibazwa. Muri Afrika y'Epfo amashyaka 5 yemeranyije kwihuriza muri guverinoma. African National Congress riri ku butegetsi bwa Afrika y'Epfo n'andi mashyaka 4 bitavuga rumwe bamaze kwemeranya ko bazihuriza muri guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Aya makuru yatangajwe n'ibiro by'umunyamabanga mukuru wa ANC Mbalula Fikile habura umunsi umwe ngo Cyril Ramaphosa wongeye gutorerwa kuyobora Afrika y'Epfo ngo arahirira umwanya w'umukuru w'igihugu. Amashyaka yiyunze kuri ANC ni Democratic Alliance, IPF na Good. Yose hamwe afite imyanya 273 mu nteko ishinga amategeko ingana na 68% y'abagize inteko yose. ANC yatangaje ko ikomeje kuganira n'andi mashyaka kugira ngo nayo ayiyungeho mu gushaka gushyira guverinoma y'ubumwe. ANC isobanura ko biri mu rwego rwo kubumbatira ubumwe, demokarasi n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Iri shyaka rifashe icyemezo cyo kwihuza n'abatavuga rumwe naryo nyuma yo kubura amajwi 50% mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. N'ubwa mbere byari bibaye mu myaka 30 ishize kuva ku butegetsi bwa Nelson Mandela. ANC yagaragaje ko amajwi 40% yagize atarahagije kandi ko amenshi yatakariye mu ntara ya KwaZulu Natal na Gauteng, bityo kugira ngo riharanire icyerekezo kimwe cy'igihugu nta uhejwe byari ngombwa ko ryihuza n'andi mashyaka mu gushyira guverinoma y'ubumwe. Mu gihugu cya Israel ho imyigaragambyo y'abaturage yageze ku rugo rwa Netanyahu. Abanya-Israel babarirwa mu bihumbi bakoze imyigaragambyo ikomeye mu murwa mukuru Yerusalemu bagera ku rugo rwa Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu bamagana ko we na guverinoma ye bakomeje kwishora mu ntambara, bagasaba ko hategurwa amatora vuba. Ni imyigaragambyo yasabye igipolisi cya Israel gukoresha imbaraga z'umurengera mu gutatanya abigaragambya ndetse ita muri yombi abagera ku 9. Iyi niyo myigaragambyo ya mbere ikomeye ikozwe kuva intambara ya Israel na Hamas yatangira. Abigaragambya banarenze ku nteko ishinga amategeko barenga za bariyeri zashyizweho na polisi basatira urugo rwa Netanyahu. Polisi ya Israel yavuze ko aba baturage bakoze imyigaragambyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko batubahirije hagenewe kwigaragambiriza ndetse banyuranya n'iby'urukiko rw'ikirenga ruteganya. Polisi yemeye ko hakoreshejwe imbaraga z'umurengeri batatanya nyuma yuko bari batangiye gukora urugomo runyuranye ndetse no gutwika ibintu bitandukanye. Hari amashusho yasakaye ku rubuga rwa X agaragaza umuntu wambaye ingofero ya polisi ari gukurura umuturage umusatsi, gusa polisi ya Israel ivuga ko uyu muturage ari we warugerageje guhangana na polisi. Aba baturage baranenga ubutegetsi bwabo burangajwe imbere na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu kuba bwaranze guhagarika intambara ku bwumvikane n'umutwe wa Hamas. Imyigaragambyo yatangiye kuwa mbere iki cyumweru izakomeza muri iki cyumweru Yerusalemu ndetse no mu yindi mijyi nka Tel Aviv na Ashkelon. Ni mu gihe ari ku mutwe wa Hamas ku busabe bwa Amerika wari wemeye ko washyira intwaro hasi ku bwumvikane bw'impande zombi, ariko Israel byamaganira kure ikavuga ko ibyo uwo mutwe usaba ngo intambara ihagarare ari amananiza. Netanyahu kandi akomeza kuvuga ko azarwana kugeza arimbuye umutwe wa Hamas mu gihe amahanga n'imiryango mpuzamahanga bakomeje kumwotsa igitutu kugira ngo ahagarike iyi ntambara. Naho abarinzi b'Abagiriki barashinjwa kugira uruhare mu rupfu rw'abimukira barenga 40. Habonetse ibimenyetso bigaragaza ko Abagiriki bashinzwe umutekano ku nyanja Mediterane bateje urupfu rw'abimukira barenga 40 mu gihe cy'imyaka 3 barimo 9 bajugunywe mu mazi bigambiriwe. Leta y'Ubugereki imaze igihe kirekire ishinjwa gusubiza abimukira inyuma muri Turikiya aho bavuye, ibyo bikaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ariko n'ubwa mbere hakozwe ibarura ry'umubare w'ibikorwa bivugwa ko byateje impfu bitewe n'ibikorwa by'abashinzwe umutekano ku nyanja. BBC irabarura mu isesengura ibikorwa 15 byakozwe hagati ya 2022 na 2023 byateje urupfu rw'abantu 43. Abahaye amakuru BBC nabo mu miryango itari ya leta ndetse n'abanyaturikiya bashinzwe umutekano ku nyanja. Ikinyamakuru kiti guhamya ibyizo nkuru ni ibintu bigoye cyane kubera ko abatanga buhamya kenshi barabura cyangwa bagatinya kuvuga, ariko mu nkuru enye muri zo twashoboye kwemeza amakuru tubikesha kuvugana n'abatanga buhamya. Umwimukira ukomoka muri Cameroon yabwiye ikinyamakuru ko yajugunywe mu nyanja n'Abagiriki bashinzwe umutekano ku nyanja, bagenzi be 2 bararohama. Leta y'Ubugereki hakana uruhare rw'abarinzi bayo mu bikorwa bitubahiriza amategeko mpuzamahanga mu gihe abimukira bakomeje gutabaza no gutabarizwa. Icyakoza ivuga ko igiye kwikorera iperereza. Naho Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru yashimye icyemezo cya Putin cyo gutera Ukraine.
Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yavuze ko ashyigikiye byimazeyo icyemezo cyafashwe na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin cyo gutera Ukraine. Intambara yo muri Ukraine ni kimwe mu byaranze ibiganiro bya Kim na mugenzi we Putin uri kugira uruzinduko muri Korea ya Ruguru. Putin yageze Pyongyang ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri mu ruzinduko rugamije kurushaho gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Yakiriwe mu cyubahiro gikomeye ndetse nyuma yaho abakuru b'ibihugu byombi bagirana ibiganiro. Putin yavuze ko ashimishijwe no kubura uruzinduko rubaye, agaragaza ko yifuza ko ibiganiro by'ubutaha byazabera i Moscow. Perezida Kim yumvikanye avuga ko uru ruzinduko ruzasiga umubano wa Korea n'Uburusiya ufashe indi ntera, ndetse agaragaza ko ashyigikiye icyemezo cya mugenzi we cyo gutera Ukraine. Uru ruzinduko rubaye mu gihe Korea ya Ruguru ikomeje gushinjwa guha Uburusiya intwaro zifashishwa mu ntambara yo muri Ukraine. Naho umuryango w'abibumbye ugiye gukora iperereza kuri Papa Francis ku byaha bijyanye no kumviriza telefone. Rwiyemezamirimo w'Umwongereza yajyanywe mu butabera na Vatikani ashinjwa gushuka icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika mu gihe cyo kugurisha imitungo itimukanwa. Papa ngo yaba yaremeye kumviriza telefone y'uyu munyemari kugira ngo haboneke ibimenyetso bishyigikira urubanza. Kubw'ibyo umuryango w'abibumbye urateganya gukora iperereza kuri Papa Francis kubera kumviriza telefone mu kibazo cy'imitungo itimukanwa nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Telegraph cyo mu Bwongereza. Raphael Mansione, umunyemari w'Umwongereza, yatanze ikirego mu muryango w'abibumbye kubera ihohoterwa ryinshi avuga ko yakorewe bihawe umugisha n'umushumba wa Kiliziya Gatolika mu rubanza rwabereye i Vatikani. Rodney Dixon wunganira Raphael Mansione avuga ko Papa yemeye kumviriza telefone no gukurikirana ubutumwa bwa email yohererezwa mu gihe cy'iperereza ryakorewe umukiriya we. Papa Francis ashobora gushingira ku mategeko ya kera amuha ububasha. Rodney Dixon yizera ko iki cyemezo cyafashwe nta mpamvu ifatika, nta bucamanza bwigenga kandi butabogamye cyangwa uburyo bwo kurwanya ishyirwa mu bikorwa ry'ubugenzuzi. Uburyo bwo kumviriza telefone bivugwa ko bwakoreshejwe na Vatikani nabwo ntabwo busobanurwa. Bakunzi ba Primo Media Rwanda, inkuru y'umuryango w'abibumbye n'iperereza kuri Papa niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwana yakurikiye. Nge ni Jean de Dieu Kanijabo. Bye.